Na hunke sa ui parang ara. Sa ui parang ara hunke nena. Si satu nya nok thari to khoiro ba ngaure madi ko kuri kha basa. So ngip kan ui sant mayo op ke ngba tuanda of ter taksina haldi te. Van onze kinders hulle hal nie eens 20, 30 nie. Ek was so stout geweest. Ek was so onmoontlik geweest. Ek was so sleg geweest. Ek was 'n rower, ek is 'n ex-rower, 'n ex-verkragter, 'n ex-huisbraker, 'n ex-dief, 'n ex-selfoon dief. Maar ek het baie laat besef dit wat ek mee besig was verkeerd. Kids, you need to reframe. You need to change your life while you are in pre-primary. And give attention to your school.